mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangi turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamba. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamba. Panayon tala ding ushers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, inkompleto ang pong updated at detalye, din kaya katamong seat number pakapaskil laking lalamda rin kaya katamong luklukan. Isulod yun pong masalese rin kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal po salamat. Maya payabak po kaya kayongan, may tipon tamo po ngayon ni Batayang Samban, puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraging kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Ryan Margo Calara, Zian Adriela Calara, para King Aldo anibersaryo ni Karelang Kebaitan, Jesse Duward M. Simon. Para King physical ampong spiritual pami pasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Para King kayadwananda at pamanantabi ng banal na spiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak,
Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Mananquil, Josephine Gonzalez, Marian Mananquil, Vincent Crisomia, Ana Marie Crisomia, Tricia Ann Pare Mariano, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families, Ronchi and Noemi Navarro and family, Ryan and Joyce Dizon and family, Mary Joy Bondok, para King for the good quality extension of life and speedy recovery, Pilar Francisco. Para King malalagong kapaldanan dari Reverend Father Enrico de Guzman, Tang Pio and mga auring between, Ricardo Ramirez Sr., Herminia Reyes, Ashley Maria Calingo Boyle, Richie Pablo, Jonel Lingat, Helen Rosal San Pablo, Ramon and Lai Samson and family, Adrian Sasot, Gildo Manalo, Chelsea Margaret Sheteriales, Sixto Timbol, Edilberto Sugay, Edgardo and Paterno, Erlinda Nadal de Vera, Bernardo de Vera Jr., Petronila de Vera, Bernardo de Vera Sr., Ryan de Vera, Zach Kyrie, Nadian Rix de Vera. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayango na biya lalong-lalo na rin Father Elmer Simbulan, Father Marcelino Miranda, Father Marius Roque, Father Jason V. Miranda, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Johnny Uy, Ricardo Tan, Engineer Pete Tolentino, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Zenaida, Cecilia, Cesaria, Vicky Manalili, Carmelita Aison Lee, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Jose Mario Yuswico, Pilipito Manaloto, Jonathan Yalong, Dos Eli Franco Javier, Francisco and Gelacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Gildegundo Logatok, Annabel Vergara, Alex Vergara, Ernesto Punsalan, Conrado and Estrella, Edgardo Carmelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Lita Sarmiento, Cesar Tomen, Ana Tomen, Giancarlo Tomen, Benjamin Canlas, Leonida Laksamana, Nico Santos, Joseph Mejia, Victorino Redoban, Aurora Maño, Nympha Guevara, Larry Rojas, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz, Bienvenido, Salvador Velasco Sr., Salvador Velasco Jr., Herminia Velasco, Jesus Velasco, Elena Velasco, Dominga Olario, Edwin Haidt, Norberto Castro, Estrella Castro, Ratna Krishnan Palanisamy, Beatriz Villanueva, Norberto Castro Jr., Corazon Phillips, Anne-Marie Santos, Angelito Bondok, Neil Angelo Bondok, Carmelo Tarzan Lasatin, Aurora Gurion Mercado, Luis Gabriel Luigi Narciso, Florito Tolentino, Joaquin Medina, Beatrix Medina, Rufina Duya, Tomas Lingad, Agripina Lingad, Marcela Mansilla, Diosdado Malio, Danilo Dumagin, Jose Cariño Sr., Jaime Miklat, Rosana Serrano, Filomena Serrano, Francisco Serrano, Alfredo Lapos Sr., Henner Pamintuan, Teresita Lapos, Victor Cuenco, Maria Salome Cuenco, Pun Lai King, Jaime Torres, Sylvia Torres, Havner Torres,
Marion Tapang, Cynthia Tapang, Leonela Nel Tapang, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Teresita de Jesus de Guzman, Eleuterio de Guzman, Chison de Guzman Torres, Constancio Dizon, Estrella Navarro, Jose Pandillo, pangaditala di sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ni Igpang, paning anak, ang paning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatad, nganing aldoy ti pagmasusyan tamo po, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, o ing ausan tamo pong Corpus Christi. Corpus Christi, katawan at daya ng Kristo. No karinta mo po akit ing kayang kakamal-kamalan na katawan at daya king Santa Misa. Ing Santa Misa, mayaw siya pong the sacrament of love and the sacrament of unity. Ing Santa Misa, papakit ng Kristo, king enakatamalikwan. Nano po yung sinabi na, I will be with you till the end of time. Tutupin po pepay tasya banwa, dapat enakatamlikwan, king kapamilatanan ng Banal Espiritu,
Jesus kaya tayo. Nyapin mayaw siyang Emmanuel, God is with us. O yan ping lugod na ning Diyos kaya katamo. E nakatamlakwan, itamo mo'y maglakwan. Uli na ning lugod na kaya katamo, e nakatamlikwan. God did not forsake us. God did not abandon us. Nya pinatintamong blessed sacrament. Itamo pong katoliko, ne? At yung ginutamo, o yan ing lugod na ning Diyos. Inyapin ing Holy Eucharist, mayaw siyang the sacrament of love. O tang magmisa tamon tinamong sasabihan Kristo, kaluguran da kayo. Uling kaluguran da kayo, era kayo lakwan. O yan ing lugod. Po, nakatamlikwan ni nga pong Ginoo. Itamo mo'y maglakwan. Para karing penandit, etamo po sinimba. Etaya pakamalan ing Santa Misa. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Aminan ko, King Diyos, amayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may iliwang kakulangan. Ulinita ipaniga po ko kung Santa Mariang Kapilan Man Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, amayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king Bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin kamo. O Diyos sa ginumi, ela katanggap-tanggap ke karing sakripisyo mi, nung emi itagulaling ng kekeng sarili ke ka, at king balang metong at metong, makatalakad ke harapan mo ay alang aliwang sakripisyo, nung emo king pakamalan mong anak, ami bubuking kayang daya, paulinaning lugod na ke kami. Katwan mo kami king kayang espiritu, bani kami man miya kami alang-alang ke ka. At para king metong at metong, tambering makapuglat apalat. At makasariling lugod, ami bubuklod ka ring sabla, at susuyo ka ring sabla. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanang ka. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Inyang mibalik kay Moises karintaw, selita nang ang karela ing sabyan, yuyutos na't patupad ning Ginoo. Ngarangan mekibat king metong mong siwala. Tuparan milangan ding sablang kautusan, abinye ning Ginoo. Binili nangan Moises king meto nga kasulatan, ing sablang inutos ning Ginoo. Itang kabukasan na yabak, amaranon, mi talakadyang metong ay altar, king lele ning bundok. At tsakaya mi talakad labingadwang asyas abatu. Ing balang metong kareti, mga intuli dya king metong karing labingadwan ng tribu, ning Israel. Kaybat, tinuruyang mapilan na kayanaka na lalaki, ban mampang sakripisyo karin para king Ginoo, at midawon mapila na baka bilang sakripisyo pisulusuluan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragul alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kaybat na nita, kinuha ni ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan ing daptan ing sablang inutos ng Ginoo. Kinuha na kanitang Moises ing daya karing lunanan, at pisikanano ring tao nga nakarela, itiya ing daya ning kasunduan at tinatag ning Ginoo, kambeyo kanitang binyeno ring sablang kautusan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nano ing malyari kong ayong pang king Ginoo, king sablang mayap at yapatan na kanako. Kaya ka kong iyang pang alak at manyaman, bilang kapasalamatan kimbinyenang
kaligtasan. Panamdaman ng Ginoo nung metong karing memalen na Matea, o Ginoo, apoy kekang talasuyo, susiwanda ka, antimo, ing pamanyuyo na keka ning kanakong indu, king kamatayan, linigtas mo ko. Keka ka na kong idawon, in ayon ng kapasalamatan at ang panganan. King ka kong panalangin, din ka kong pangako king Ginoo, kako lang tuparan, king katipunan, din kekang memalen. Pamamasang iba't kinsulat kareng Ebreyo. Dapat nganing dinatang ni Kristo, ing mata sa sardote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan na, laluyang maragul at alayang kalupa. Eregewa rin tao, nga nawari, eyo kabilang kareng lelangan ketiking yato. Misan niya mo, linog king kabanal-banalan, alugal ni Kristo, at ita, sapat na para kapilan man. Eradaya ring kambing at biserong baka, indaralanang dinawon, anting sakripisyo, nune in sarili ng daya na, at apakyabutan na ingalanganggang kaligtasan para kaya katamon. Lungin dayara ding kambing at din toro at ding abu ning dumalagang bakang dilukan. Pipisik daw ka rin taong lalawin ng midusingan ning batas. Malilinis laking sablang dungis ning laman. Lalong may gite palak kaniti ing arapat ning daya ng Kristo at king kapamilatan ng Espiritong alanganggang dinaw na yung kayang sarili bilang ganap pa sakripisyo kin Diyos. Ing kayang dayaya, ing makalinas ka rin puso't tamot kasipan, bang manibat kin sablang dapat alang kabaldogan, asiwantaya in Diyos ang mabiyen. Uli na niti, Kristo, yain tala pamilatan, ning bayong kasuntuan, bang ding sablang inaus na ng Diyos, kamtanday ingalanganggang kalam at pengako na. Malyari ti uli ning kayang kamatayan, ame kaligtas ka rin tao, king miyayliwang kasalanan daw, kanitang makasakop lapak king minunang kasunduan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ako ing mabiyeti nape at tinipa iba't banwa nga naning Ginoo. Ing ninamang mangan kaniti, miya kapilanman. Ing manatili kaya kayo, At keko ang timurin. pamamasa king mayap abalitang agpangkang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinapi alang lebadura. Aldo ning pamakamate biserong tupa para king Paskwa. Kitnan de Jesus ding alagad. No ka rin mo buring isadyami ingapunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa ka rin kayang alagad. Kambe na niting panabilin. Munta ko king syudad. Sa lubungan na kayo ka rin ning metong nga taong magdalang bangang danum. Tukyan niya king bale sa langyana at sabihan niyo king makibale. Pakutang na ning maestro, nuya ka rin ing kwarto apipanganan mi, ring kanakong alagad, king apunan ning Paskwa, at iturune kaya kayo, ing malwala sa kwarto babo, makaayos siya at kompleto gamit. Karinyo isadyang ingapunan tamo. Mekola ring alagad at mintalaking siyudad at ikid na ing sablang lerawan ng Jesus karela at si Jara ingapunan na ning Paskwa. Kabang mamangan lang kinangwayang tinapi i Jesus. Pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na yung tinapi at binyene karingkay ang alagad nga na tanggapan niya iti yung kanakong katawan. Kaibad na nita kinuwani ing kopa at pepasalamat siya king Diyos. Binyene ing kopa karela at minumlangan. Sinabi ng Jesus, iti yung kanakong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakalataw, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, naku pa si bayong minom kaniting alak, ang gakinaldo ay numan ko, ing bayong alak, king kayaryana ning Diyos. At kaibad ding kinta, ing meto nga dalit, mintalaking bundok, ding olibo. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya payabap ning Diyos po kaya kayungan. Good morning po ang timurin karing makiyagong makiyabe mag-participate kayang online, kayang live streaming. Good morning po kaya kayungan. At ngayon aldoy ti pagmasusyantang mo po yung solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Itamo mo pong katolikong atin katawan at daya ng Kristo. Kristo mismo, His divinity and humanity, His soul. Kristo mismo, iya po ing tatanggapan tamo in the form of bread
and wine. In kutang, umpisa po kutang, bakit sisimba kayo? Ikayo pong yening makibat, bakit sisimba kayo? Dengalwa po ila sisimba, kapilang kasisimba, makatapilang kasisimba. Dengalwa sisimbala out of obligation, obligasyon ko po ngara. Dengalwa sisimbala uling birthday da, misan king pabanwa sisimbala. Masanting po yung sisimba, birthday pa, salamat. Dengalwa sisimbala uling death anniversary ng kayang asawa o kaya ding karelang anak nung metela. Dengalwa sisimbala neng simbambengi. Dengalwa sisimbala nen mong maleldo. Ausando pong seasonal Christians. Weather. O itapu. Dengalwa sisimbala uling committed la. Kailangan kong simba. Kailangan kong muntaking pisamban. Dengalwa sisimbala potang mete na la. Kabang mabiyela ila sisimba, ela po sisimba. Potang makaburol la, karinday pasimban, metene. Kabang mabiye, kailangan sisimba. Nyangeni po lawan tamo, bakit atintang Santa Misa? Ene po inimbento itining Santa Iglesia. Jesus mismo, bayuya po dinalan kasakitan bayong Biyernes Santo, inyang Huwebes Santo, tinatagne po yung Santa Misa, ban kanita etamo kalinguan, ingkayang kasakitan, ingkayang kamatayan, at ing pamanyubli ng mebye, nyapin po yung krusipiyo pa na yung makalele. Inyang mete Kristo, alata mo. Pero itong magmisa tamo, itang milabas maging present. Do this in memory of me. Memorial to bring the past to the present. Nga itang milabas more than 2,000 years ago, ngining kasalukuyan, itang milabas maging present po. Nga itong sisimba ka, sa samba ka. Potang sisimba ka, pag-celebran mo in kaligtasan, abinyena ng Diyos. Nyapin pustong sisimba ka, buri mo dugo miligtas ka, pag-celebran tamo in kaligtasan, abinyena ng Jesus, king kapamilatanan ng kayang kasakitan at kamatayan at pangasubling mebye. Introduction niya pa mo po ito. Megalmusal na kayo. O liyang katapot ang alas 12 kayo ni. Uling kerak lang po ka rin katoliko, hindi ang tindihan ng Santa Misa Ne karakalagyo, Last Supper, Holy Mass, Holy Eucharist, the breaking of the bread. Ne po karakalagyo. Nya, den nga tsuking karilang pibale-bale, eko pa po magkape, eko pa mo magalmusal. Nyapin paka-explika kaya po, at ining sangkan, metong ya po ka rin sangkan, bakit makabakong maghumilya po ta abaluyo? Po? Bakit? Bakit? So, lawin tayo king lumang tipan, peka pakarandam nyo po rin readings, paniyang mababanggit ing pamangan ng pong inuman, laman ang pong daya, peka pakiramdaman nyo po. Pig-celebrande in Pasqua, naning Pasqua, Passover. Ding Hudyo pag-celebrande tipo, tang pag-celebranding the feast of the Passover, gaganak din karelang kaligtasan, inyang Diyos linigtas nila from Egypt to the promised land.
Sinabi na ning Diyos inikarela niyang tatandaan tamo po, Exodus chapter 12, inyang pamaten laring pangaded ang anak ding Egyptians ang poring pangaded ang animal. Nanong sinabi na karing Israelita, kumakay yung biserong tupa o kaya biserong kambing, kay ba't patende, kananday tang laman, so pamangan, laman, tupa. At itang daya nga na ning Diyos, ikuskusyo ka rin kaya kayong amba at babo na ning amba. Botang dumalan niya ing angel of death, lampasan da kayo, iligtas da kayo, ing tanda, abin niya na yapin, ing daya, 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 ning tupa. Anya niyang lumabas itang bengi nga ita, dumalan niya ing anghel ning kamatayan, limpasa nala, uling ikit na ing daya. Kaibat na po nita, o itang sinabi na nga na Exodus chapter 12 verse 14, sukat siyang pagselebran, lawen nyo po, pagselebran nyo nga na, ingaldoy ti bilang piyestang parangal king Gino, ban eyo kalingwan ing depatana ning Gino kaya kayo, eyo kakalingwan, inyang linigtas na kayo, pagselebran niya, yapin ing Passover. Pagselebran niya, kakalingwan, anyapin ni Kristo ken misa, do this in memory of me. Do this, ban kanita, tamo po kalingwan, ing depatan ng kaligtasan, inyang mipa kuya king krus. Uling itay meging dala na ning kakatang mong kaligtasan, tamo kakalingwan. Inutos na ini karing Hudyo king lumang tipan, pagselebran nyo yung kaya kayong kaligtasan, anyatilang feast of the Passover. Nano po yung Passover tam ngayon, yapi na po yung Santa Misa. Pagselebran tamo yung kakatamong kaligtasan, niya sunging tao sisimba, naburing kanakan yung kaligtasan, naburing pagselebran yung kaligtasan. Niya kailangan po sisimba tamo, kaibat inyang at king ilang meranop la po rin ng Israelita, migreklamo la, meranop la, nanong pepadala na ng Diyos, minuran mana, pamangan, maimpis at tinabi, pamangan, kay ba't kinahula, dininanong inuman. Pamangan, inuman. May natili lang 40 years king ilang bayo la po miras king lupang pangako, the promised land, niya pining Kanaan. Kabang maglakbela, papunta king Kanaan, the promised land, dininanong pamangan, ampong inuman. Kabang maglakbeta mo kete king yato, papunta king banwa, pakana nakatamo, ing babyen ng pamangan, yapining katawan at daya ng Kristo. Amen? King bayong tipan po, at tatandaan nyo niyang pepakananong ng Diyos, Iesos, peparakalano ring tinapin po pangasan, merano pla, pepakananala, limang tinapin po pangadwangasan, ding lalaki migito kumulang 5,000. Sino brala papuring tinape, anticipation of the Holy Eucharist. Pepakanan o ring tao, itamo ngayon ipakanan nakatamo, kay ba't no pong pepakanan, meko Jesus at dingalagad na mentalaking Kapernaum, kay ba't ding tao penintunde, anyang ikid de Jesus, kapilang ko pa aketi ngarang makanyan, nanong sinabi ng Jesus, panintunan nyo ko, uling ikitsuy mala, nune panintunan nyo, ing pamangan amalatili, ang gaking biye alanangga. Pamangan masisira. Panintunan ding pamangan ang masisira,
yabining pamangan tamo para king katawan, atin muna naman pamangan para king kaladwa, ing pamangan masisira at manatili ang gaking biye alanangga nanuyapwiting pamangan, ing katawan at daya ng Kristo. Pamangan masisira at makananutamong tanggapan ito ninong makaibiye, Jesus nga na, ako'y mabye tinapi at tinipay ba't banwa. Nga na po, ne? Ako nga na, John chapter 6 verse 51, ako'y mabye tinapi at tinipay ba't banwa. Ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilanman. Pamangan. Sasabihan niya po yung pamangan ni Jesus. At sinabi na king John chapter 6, verse 54, ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, at pasublian king miye king taulingaldo. Nino yung makaibiya kaniti? Jesus. Ing kayang laman, ing kayang katawan, ing kayang daya, sariling katawan at daya, ibiyena kaya katamo. Kapilan po meging katawan at daya, king ebanghelyo ngeni, king last supper, tanggapan niya iti, ikongan, oy ning kanakong katawan, mangan kayo nga na, inyang king tauling apunan, kinuwaning kopa ating alak, oy ning kanakong daya, minom kayo. Lawen nyo po rin nga mano na ulitang kopo ni, keng English nga na, take this, all of you, this is my body. Take this. It is imperative. Nya tatanggapan tayo king banal at pamakinabang. Take this, all of you. Itamungan po. Itamungan Katoliko. Nya kailangan ganagana sisimba. Take this, all of you. Na sinabing, only few. Take this, only few nga na po. Ali, take this, all of you. Nga kailangan sisimba tamungan. Pila lang sisimba ka rin Katoliko? 10 to 15% lang mo po deng sisimba. Bakit? Uling ere pa intindihan. Kayo pong panesisimba, ikalat yun eh. Kailangan tamong simba at metong karing yutos na ning Santa Iglesia, attend Holy Mass every Sunday and holiday of obligation. Metong ya po karing utos na ning Santa Iglesia, balang Domingo, simba ka. Take this, all of you, do this. Lawin nyo na po, daptan nyo iti, do this. It is imperative. It is a command. Utos siya po yan. Inutos ng Jesus. Bakit? Do this in memory of me. Do this in remembrance of me. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ban kanita itamo kalingwan. Itang depatanan niyang mi pakuyaking krus. Uli na ning lugod na kaya katamo, ban kanita itamo kalingwan, do this in memory of me. In Santa Misa, yapin po yung lugod na ning Diyos, nakatamlikwan, uling kaluguran na katamo. Father, sinabi ng Jesus, ing mangan king kanakong katawan at minum king daya ko, at inyang biyela ng nga na, basta't makinabang ka, ating kang kaligtasan. Basta't makinabang ka, tinggap may Kristo, king banal na komunyon, ating na kang kaligtasan, miligtas na ka.
pakibat, alipo. Naning komunyon, naning pamakinabang, potang tinggap mi katawan at daya ng Kristo, tinggap mi Kristo. What you eat, what you partake, is what you become. Potang may kinabang katinggap may Kristo, kailangan maging kawangis may Kristo. Lugod kang kalupa ng Kristo, mamatawad kang kalupa ng Kristo, magpakumbaba kang kalupa ng Kristo, gawa kang mayap kalupa ng Kristo, tatanggapan may Kristo, the sacrament of love. Kailangan ikang ini, ikang sisimba, ikang makinabang, ikang tatanggap kang Kristo, maging kawangis me Kristo. Bakit po? Because we were created in the image and likeness of God. We must become like God, like Jesus. You become what you receive. You receive Jesus, you become like Jesus. That is salvation. That is holiness. Naning salvation, naning kaligtasan, naning kabanalan, kay ba't meng tinggapi Kristo, maging kawangis may Kristo. Kawangis siya po'y Kristo ngayon makinabang kayo. Wali tayo pa. So anong nga tayo pa po kalupa kawangis, manatili kayong sisimba, hanggang nga tayo kawangis. Amen? Po, katataulian po, nantin nga ko, bakit neng isang kakabay ng humilya ko, papractice dan ako po. Nanin papractice ko kaya kayo. Baloy po, Revelation chapter 4, verse 8, potang mirastaking banwa, nanong gawan tamo king banwa, uling may kiwangista kang Jesus, king banwa yung gawan tamo, nung keti sasamba tamo, potang sisimba ka, sasamba ka, sasamban may Diyos, king banwa yung gawan tamo, samban tayong Diyos. Nga na po, day and night, without ceasing, we sing songs of praise, we worship God, we praise Him, we honor God. Pangrastaking banwa, metong mo po yung gawan tamo, sambantaya in Diyos, sasambatam ngeni, lawenyo, day and night, without ceasing, alang tuknang, sasambata mo king Diyos. Potang sisimba ka, magpraktis na kang sasamba king Diyos. Anyaya ko po lalawi king oras. Metong yang oras o kaya metong oras ang pong kapit na. Kay ba't may nip ka? O king banwa samba ka day and night without ceasing. Alang tuknang ing pamanyamba king banwa. Nya keti pa king yato, mag-practice tana. Nung keni may nip ka, o makanano ka king banwa, potang may nip ka na naman. O puntala na kang Kristo, may nip ka nga na. O munta ka ka rin na, tipa ka. O dadala na ka king impyerno. Nya ko po may nip. Pangaras king nga pong ginay ko may nip. The hunger for the Word of God. Lord, to whom shall we go nga ng St. Peter? You have the words of eternal life. Ding amano mo babielang biye alanangga. Pilala pong amanong baloy king Biblia. Nung nanda ko ngini, nanumong memorize yung king Bible. Alagang metong mo siguro. Nya eta mo po mainip. Metong oras, adwang oras. Eta mainip. Uling mag-practice
practice tana, keti pakingyatu, heaven on earth. I experience taning banwa, potang sisimbata mo, ulinging gawan tamo king banwa, aldot bengi, alang tuknang, sasambang ka king Diyos, potang sisimba ka, sasamba ka king Diyos. Nyaya ko po sana matudtud, ko mainip, potagalang pangaras mo king banwa, sasamba ka, tutudtud na ka na naman. Pota, kakarapat dapat kini nga ng Yesus, di pa na ka. Nyaking misa po, pagsadyanta mo. Pagsadyanta mo. So ini po, ing buri kong dake kaya kayo. Sana po ting kong ikwan, nung nuy anti kaulagay ng Santa Misa, atin meto nga niyang, mi-assign ko po kitang parokya keng baryo. Itang meto nga manungkulan nga nakako, Father nga no, ba't aldoldo, magmisa ka? Aldoldo, makinabang la rin tao, o te na misan king paruming ko nga nakanako, o kaya misan king pabulan nga na, o sige po nga ko, nung bisa kayo, misan king pabulan ka rin na kayo mamangan nga ko. Misan king aldo ka rin na kayo, o kaya misan king paruming ko ka rin ko mamangan. Bisa ko po nga ko kaya. Ayaliw ko po nga na, makanyan muna naman. Nung atin yang pamanganing katawan tamo, atin yang pamanganing kaladwa tamo, nung aldoldo mamangan ka at lung beses, kailangan aldoldo, ing katawa, ing kaladwa mo, mamangan niya, at ing pamanganan ing kaladwa, iya pining Santa Misa. Amen? O yan po yung Santa Misa. Ka-importante na. Susopa na katamo ng Ginoo. King kaya katamong pamaglakbe kaya ti king hiyato. Nakatam likwan. Kaya be tayo. Uling kaluguran na katamo. Buri na katamong miras. King ligaya banwa. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo, anak ng bugtong aginuta mo, pengagdi king upaya ning banal espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas si banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayapayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang pang mga mate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Bakat ipunta keti king lagyuning sinubding mebya Ginoo, at sa salpantayanan tamo nga tsuketi busal tamo, kambening kayang amano at ning pamangan at inuman ning kayang sarili. King lubos akapanaligan manalangin ta kaya, Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king Iglesia ng Diyos, ing balayan ng Diyos, baning kapag masusyan, king Eucharistia, paksan mi atong nakatamong maikit pang matalik king Ginoo, tanging sa Kristo, at papanatilyana nakatamong sumulong, king kayang wangis, ipanalayan ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king yato, anong tuta mabibiye, ban manibat king panaslag ning aldo, hanggang naking panalbog na ning banal ay sakripisyo, idaw niya king Diyos, ipanalayan ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo. Para ka rin sa blang Kristiyano, baning matampang pagmasusi, king Eucharistia, pagkalbahan ng takatamong sikanan, sumuyo king yatong iti, kapamilataning pamangawa, takan iti ngalang patanat, susuling pamaging yato ng Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami king lugod mo.
para haring Kristiyanong melili, king dalan papunta king pisamban. Ban atalas da king nulayo, alayo ng Eucharistia, ela malyaring ibibie, anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ng kekatang parokya, ban itamuan sumulong tamo, king pamamamye ulaga, at lugod king banalay Eucharistia, ban kapilanman, eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisan metong mo kami, king lugod mo. Ngayon doon tamo, ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para king maula ng kalam ning banal na Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasignangan king katawan mo't daya, ban apatutwanan mi ing pangatyo mo kaniting kekang yato, itingan puwadon mi king kapamilatan na mo rin Kristo Ginumi. Amen. Manalangin tamo kapatid maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ginumi, at yuka, nura ka man matulang tatanggapan ding tao, at pabustan mong maging kasanmetong da, akatabnura ka sana king kekang anak, king aldoy ti kawan ming kekaming tinape ning katapatan, at alak ning biye at tula, ban ikaing maging Diyos mi, at ikami ing maging balayan mo, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo mantabi yakya kayo, At kaya ko antimore, iyat na yoring puso yo, makayat nanaw king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin,
Oyik pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, king tauling apunan kabang makalukluk yaking mesa, kambering kayang apostol, dinaunayin kayang sarili keka, antingalang musing a kordero, ing matatanggap ain ababiyaganap a kapurian keka, I Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, banik pagkalam na kaya kami, ing kayang makakabus aupaya, manggaman king kapupusaning panabud. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo, at pasiknangan mo king kabanalan, baning pamilyaning meto ketawan, lumakad siya king sala ning metong kasalpantayanan, king metong apamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulo king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yatu makisan metong yaking banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandakat pupurian, manggamang kapilan, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sanglub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
niya ngining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya kakaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at maninaing subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, pan kaya bening nuan na Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, ading sablang banal, at tinupat kimbal mong kaburian, king kekabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Yan manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod king pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo kaya kaming
talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos hapu babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ko antimorin. Pakita mo po ngeni mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. O ining ginutang Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang tanggap, malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Darala
kaibad na po ning final prayer, precision niya po, ing Santissimo Sacramento, kening luwal, kaibat po lungob kami king main door, kaibat dumalang kaya po king libutad niya po. Uli pong solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Manalangin tamo, o ginuming Kristo, babiyan mo kaya kaming kaya kang katawan at daya king banal Eucharistia, anting metong atanda king agyaman ngeni, karake mo na kami king biyemo, manano na sana nga kamtan ming lubos iti king kayarian, anong nung nukaring ka mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Siklawod tangan po. Mipuri at misamban ing Santissimo Sacramento king altar. Mipuriya kapilanman. Igpami at kabanwang, misamban ilagyo mo, datan kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ilub mo ket isulipan ti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Hanting pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Hemo kaya paisaol king tukso, nunay kabos king marok. Amen. Mipuri at misamban ing Santissimo Sacramento king altar. Mipuriya kapilanman. Bapu Maria mipno ka king grasing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babait, manya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Mipuri at misamban ing Santissimo Sacramento king altar. Mipuriya kapilanman. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Anti mo'y sadyarang ligay, ba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alanangga. Amen. King katahimikan ning kakatamong puso, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Ngayon metong nakapulungan ng Diyos, pangadyan tayong Oratio Imperata laban king pamaglaganap ng COVID-19. O mapamakalulumpong mapagmalasakit ay pa, lalapit kami kaya kaniting masipit at pamangailangan mi, adon mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at mga mate karing dakala tao. Adon mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyat-yat me kaya kami, ing makaulong mong gamat, ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at bampat king pangakalat na. Ipanalangin mula ring pekapunming bansa at lokal, ban mamili at salila, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawanda iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi, ipanalangin mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabuslasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit, mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo retang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyam na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at bang makasaub kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tariya na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune bakus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Ngayon po king kabubusalan na rin puso tamo at kaisipan, pagsabihan tayong kakatamang Ginoo, manyawad tamong kapatawaran kayo, karingagawa tamong kasalanan, at aduan tamo, ing grasyang makapagbanal.
Kanta tayong Tanta Margo. Panem de cielo prediristiis. Omne delectamentum insehabente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionam tuam memoriam reliquisti tribue quis sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari et redemptionis tui fructum in nobis iuditer sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Kapurian, Divinong Kapurian, may puriing Diyos, may puriing kabanal-banalan ng lagyo, may puri Yesu Kristo, Diyos ang buong taong totoo, may puring lagyo ng Jesus, may puring puso ng kabanal-banalan, may puring daya ng kakamal-kamalan, May puring daya ng kapanglakan. may puri Yesu Kristo, King Santisimo Sacramento ng altar, May puring
May puring banal na Espiritu ing Paraklito. May puriya ing nanong degulan ay tuning Diyos ing Mariyang kanunuanan. May puring banal at mimusingan na pamakagli. May puring maligaya ng pangauli banwa, kaladwa ampong katawan. May puring katawan. May puring lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindu. May puring May puri San Jose ing pantasan ng esposo. May puri San Jose ing kampantas kapnas. May puri Diyos karingkayang anghelang pong santo. May puri ang Diyos karing kayang anghel ang pong santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vade. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos, ad nos converge. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Deus, o Pio, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. O dignificiamorum promissionibus Christi, Manalangin kamo. O mayupaya talananggang Diyos, kami sa diyaking katawan ng pong kaladwanan ng maligayang Birhen Maria, maging karapat dapat
pagkasautaning kay kanganak, king pamakiyagong kambining banal Espiritu, pagkalam mo kabang pagsayan ming ing kapigaganakan kaya, nikabos kami sana karing kasalukuyan na dewakan at alananggang kamatayan, paulining kayang maganakang pamamilatan, king kapamilatan mo rin Kristo ginumi. Maria, kambening malugod ng anak, Bendisyonan na katamongan. ing misa mi daone, umen na kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan taming gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo ka ring pwesto, at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan paluwal ning kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kauna makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya.
ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahe, king pisangban. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.